Tulipata upande wa nusu wa mwili. Ikifika jioni, tangu asubuhi tulikuwa tunatafuta kwenye maji, tukaomba watu wa National Irrigation Authority watuweze kufungia maji. Wakati wa jioni tumefaulu kupata mwili wa mwenda zake, wamechukuliwa, wameenda. Kuna familia ambao mpendo wao alikuwa amepotea majuzi, kwa sasa wameenda kutambua mwili wenyewe katika hifadhi za Kerugoya. Na tuko ni tondu wa Mayan ko tukoretwo tugietha agire na riu ni tukwiritwo kiroko handu tukumenyithitio hauma na mwiri ukuonago na twathie twakora ni gicunji kimwe kia mwena wa nathi kuma njohero-ini, koguo tutinahota gutafautisha ni uriku. Riu kwa ihinda ri ni twacoka twamenyithio ati gicunji kiu kingi kironekera uku Mutithi, nikio twi guku nigetha tugitafautishe kana niwe. Riu haria urona andu haria thutha niho gicunji kiu kingi gia kuma njohero kwambata na iguru kiri, na nikio twi guku nigetha tukirore tuone kana niwe arikia kuma biu mai-ini, tondu ni undu wa kuheana mai mahua macio magite mwiri matiratuma tumuone wega hau ari. Koretwo na thina wa Mayanko ni akoretwo orite kuma Wednesday, nio twaheirwo riboti ri andu aria makoretwo magikara nao na mundu uria makoretwo makirara nake. Riu kuma riria augire ndokire Wednesday ati akiona ndanoka Jumatano na ndanoka Aramithi, magituhe riboti kuri muthenya wa Friday. Riu kuma Saturday nio twambiririe kumucaria na Sunday, na ni tukoretwo turipotete na tutiri no ndwa gukorwo tumuonete kana tukamuigua handu.